Apa, gu Sobita Aitor gara, top taldekoak, eta nor da challenge egingo dugu. Nor da parrandazaleena? Ya está. Petxan. Guau, vamos a hacer dau, bai, sin duda. Duda que eukidotez, zu eta Mikilen baina... Pues danak gara nahiko parrandazaleak. Hori Baina, gehien. Mikel, ya que no está ganera. Ja que no está, hori. Bere izen esango dugu. Nork ematen du denbora gehien mugikorrarekin? Has puesto yo, ¿no? Está claro. A ver, es que ni banekien ibilatzeko esan duela nire izena. Así que vueltan eman duzu. Ba, bueno, ez dakit, danok hau nahiko engantzauta igual. Gazte guztion moduen. Nor da taldeko perfekzionistena? Hostia. Yo lo tengo clarísimo. Bai? Bai. Nik inor berez. Inor ez duzu ipini? A ver, nik ipini goitea igual ez da imperfeccionista, baina bai emoten datzala vuelta asko gauzei, o sea, en plan, igual el que más en paranoia. Bai, el que más se come la cabeza, sí, desde luego. Baina perfeccionista, perfeczinho ez da... Al revés. Gure planeta. Perfeccionista basara no puesto parento. Eta nor da taldeko xurrena? Zer da xurra? Ah! Rata? Hostia. Ja tinta amaitzen ari da, Ez dauzelako. Ja, tal cual. Nos debemos pasta. Que va. Ganera ya como pagato. Pobreak gara, baina... Bai. Nor iristen da azkena entxeguetara? Oso erreza. Oso erreza. Egon zan temporada bat mungin esan bizi eta horregaitik esaten zegoela belu duten sana, baina gero ja hoi mungin bizi da y llega igual de tarde edo apur bat berandu beti. Así que, aquí. Ganera ez dago esebes esaten, o sea, de repente, edo igual ez da etorriko, edo berandu dator, da misterio, egunero. Nor aserratzen da gehien? Bai. Pitufo gurriñón. Pitufo gruñón. Igual ez da inbeste asarratu, baina igual más jarrera batzutan. Bai, a contracorriente. A contracorriente, bai. Nor jartzen da urdurien kontzertuetan? Urtzi ez da taldekide, baina da gure soinu teknikaria eta urduri jartzen den pertsona bakarra da. Bai. Básicamente, ia zen. Nik oite jarri dut inoz nervioso. Bai, a ver, bat izan behar basan seriago. Baina urtzi asko sobeto. Bai, venga. Oh, qué bueno, no se borra. Nork ligatzen du gehien? Nos emborrachamos y ya está, ez dugu inok ligatu. Ez gara horretara dedikaten. Ja, Ez dugu asko interaktuaten gero jenteagaz berez, ez da? Ez, a ver, nik Mikel ipindot, ba ez dagoelako, eta era, ogoite o Mikel. Baina, bai, ez dakit, ligar, bueno, edo danak bardin. Nor zaintzen da gehien? Nik Aitor jarri dut. Por? Hombre, nien hasi Por izango, descarte, ¿no? nien Ya, hasi izango, descarte. Mikel berezan izango, eta entre goite haitu, ba... Yo he puesto goitea se hasi da Jimena Jota. Hostia, empezaba a ir al gym y se le nota. Bai, él dice que se le nota. Ba, hau izan da dana, eta gogoratu abestia dekozula entzuteko eta bideoklipa ikusteko plataforma guztietan, eta barretan. Agur. Agur.